Ngita kayak di Maria. Awak kita dua sarong. Mim. Mat. Betul kris kok mat. Pula geledek dia sengit. Minta kris sih ring sehari taruh kok sekali dulu. Ya kris. Jonggon mat. Tang betul tanya masa sekali. Mai mulai. Apa kita oleh kerus dulu? Ini mulia. Apa juga mungkin gerus mat mai mulai. Kan mulai dari geledek ruah. Tangga bedok ning Aria. Mar kok ketemu akimat. Tak kowe bocah setan. Oh ya dul tinggal nang halo. Kok ban putin magar matampa ya? Iya. Kancan kakek kening bericau. Kening beridim apa? Kabar roman kakek bade keledek tua ya. Keledek jadi ki yang kui bi orang. Cuma bi pemerintah tak kelem bi becek. Iya bah, itu mau pasar ke codul bah. Oh. Cek lah tahun 2000 ekor keledek bah kengin rotor-rotor sagberi. Kancan kakek kening beridis sak. Mentara cara apa bah? Rat sara dari ya saya melarat jo. Juru koncena keledek tua jadi ya. Minta syarat keledekannya. Njak keng pahajo masapa te pas sekolah nih ha. Mata man corok du kardo. Juk makelan di sarong genteng ku kana masih cama sabuk yade. Belageng tak kok tade reng tau ya jak sarongan sutra. Bah, mungkin angko mele bos. Cak kerokeng rongaro. Dinca tujuh iji ya. Arah apa man? Udah teman cona aja majeng. Pas tak ngebele fukile kakek man. Kapan lah sarong kebede ngari puri kebele. Isa rengkeng kaki din tojo tak lincilingan gelu. Paro moro nyalkang. Dari di mana kaki din? Dari dimma, dari Roma man. Keng lele so kabing kok salah kuli gulian manting layar HP. Bah bila si Soki kaki din. Mun lakon karo keng manting layar hapin. Du dimma yang nemu soki bos mon tak alako. Ya anakku din, le Soki. Oh iya, kabar dulu mau ide remedin. Tahu ke iya man. Kok pada habis tak niku. Kingincan para beres ya gua. Nih saradul mawi itu ya. Kerokeng kening berit geledak tua ruah. Pasti kasake atahunan. Muncanakan mat. Cuk dul mawi paling gawat orang ki kening berit. Tak iya din. Tak ilit cakale penyakit dul mawi je. Mun karo penyakit anggo tak elit deh bos. Sajen elit, sajen semak ka mateng. Coba dul mawi karo kening berit. Lah susah nampekna. Tak iya. Salatullah salamullah amal ala taha rasulillah. Assalamualaikum Dakar ada dua saudara bara mipola kesukaan beri aman. Ini udah malam-malam dina doh. Malam-malam apa ha? Malam-malam apa cong? Keledek amat. Ini udah keledek kui malaman. Tak kalau ke masjid. Keledek ini masih bangun. Baru kaman. Keledek tua ruah. Iya kaman. Oh ya.
Beres mun setia kaki dul. Dul, Kaki mat. Masuk mat. Dua rumah teretan, le nyaman yo. Alhamdulillah mat. Sajen arim kok oleh demang. Pola sekecaking kok beres. Lah teretan kaki pakun beres, parta aja kang kora. Macet yakin nak mat. Kaki ki enggak yo, lambek kaki si sakit. Ikening berit ikeledek tua dul. Ben setan nak minta bek sabek keledek anyar. Ih mat kok kia enggak. Setia keledek bangun lah dul. Masa mat. Iya dul, tapi benih pemerintah saya bangun. Bangun ben swadaya masyarakat. Berarti kok aku tuh nyumpeng ya mat. Abo jib dul, malah tu lima pas kaki tu beres teretan. Kiran senyaman nyumpeng berempat mat. Ya paling enjak dul, nyumpeng saya beli semen 100 dul. Aduh. Pas nemu di mamat bahasa ji mat. Ya tak kira nemu dul, cari ngada pese buak, ni benian kaki. Dari ya dul, benih tentang keledek pole dul. Dari ya tentang odi mati nak kakek. Oh iya man ko andi. Pola cukup ika beli semin 100. Dah je pas tu dikala. Kending 5 juta mat. Abelah mat, semakin kegeledek mat. Aba iya besti. Bingko tak kira kala, iba yakin nah. Kan kaki ki sakit kita apa fit. Tak pete fit. Fit kiking ji ya. Kapal lang telah apes saya pas cek peraten. Mentertek pada pacong. Pesen ke le? Le. Pesen. Duh, jek mulai sekeng. Tak melarat sarena. Kak, Benih keng pesen ke le. benih kak, kayak orang yang beri amal. Can kok nyungku keng pesen kekernya de kala bingko. Iya mung kak kayak lebur pesaya keker. Iya malah amal jaga kak. Pun beda yang lebar, di napa kun beda pesaya keker. Tak rok karo anuku. Salah ka amal tak beri. Amal orang niat yalang akin. Puh. Tak puro nak kembesen akan haro. Man. Beda apa din? Bola keng tak ngetela ijo orang tepak mitong pesere. Mi punya besen bos. Lu mar beri jam. Sapa orang din? Engkau keng lah cerita mau tanggi ya. Apa boleh engkau keng lah tandi? Makin ko andi lah tak mau tang din. Tina minta tolong lain apa? Cerek apa mat? Kok benih keng cerek din? Pese mula kadunge pautang, susah sinaki ya. Tingtek taki abek buto. Cek kadang makereng sepo din peren otang daripada tak dinis kan dana. Mak dalam pesanmu rana mat.
Alhamdulillah, betul lah nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan Ustad. Iya Dun. Ngereng lagi. Oh iya dari apa kabar Dun? Kita oleh bento. Alhamdulillah, betul nyaman. Kengki kurang kencang sekali orang. Oh iya alhamdulillah munda iya. Oh iya kok udah nakin dia perlu Dun. Perlu apa? Anu kedadak baru kan dibangun. Swadaya masyarakat. Jadi masyarakat ditarik sombongan saya hilase. Kangkui kelancaran pembangunan. Pula kaki dia sempat long-mulong. Engkau terona ya. Kuda setara nyompeng 5 juta. Kini betul amat tinggal. Kita ada apa Dun? Bila kaki senyumpung? Abid pon. Palangungku mat tinggal. Pas tang sumbang antik pak sekali. Mun pas kebelir kok kabe. Terima aja jengol pajel. Pula keng kita sempat matinggal sineragi Dun. Thank you, sir. Ya tina pala mare. Ken sabi ba nga ka matinggal. Tako ka dekat ka mare. Thank you, sir. Oh ya tina kok kita terus kaludun. Thank you. Ayo. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onjak ki tager ki keredu fresh. Mi kata kering so pasol kaki din. Pola king taruh kok sekali yo. Aro kok apa ke? Ya bakun man. Rek rokok. Mak buru na bos. Ya mati tinggal rek mun badet ayam mandin. Ya deh. King jak tanya king kok pes oleh di mah. Si penting rokok lancar deh ya. Siap bos. Jadi tang sombang antik pada Pak Biagamat. Karo beli rokok aja. Abun je dul. Njak apa? Cek cantat taneli tang sombang tak masuk. Sabar taretan. Iya sombong nak kaki bingkok teh pamasok. Cek ring keleudeuk ke para marian can oreng. Di bingkok ke beli aki rokok ke pudin. Malah pada jalan nama lah. Giging dia. Gentel lo. Ti saya bagi ke angkor, apa saya sompengan ya man? Iya din sombong nadul mawi. Mun pamasok ke keleudeuk din, patut amal jeri ya. Amal sih terus aja jalan. Ben terus ngirim kencereun ka orang senyumpeng. Mun beuking kok ben kakek, ben amal jeri ya boleh din. Tapi amal bejeri ya. Apa amal bejari man? Ya bejeri ya kok rokok aneh kardo.